Кай коратым устунан айанныбын. Такси сиделях боламын арас жоннору табын. Бир улуса кытытыгар керек кыз токтоппута. Сергелех кадеримигин тердиден көрдөспүтө. Иккиях эти битти энби кылгас кемге кораппын сандар хай уаттарын быстарыгар. Черкиленнен көрөрүм ничерденен уларын нарын тыллагыры туханы толороро. О айы таңара иттегай көрдөбүн өсө сатар бирде көрүүн эркинини тылбыттан матаммын кыян кепсеппедекпин ол керек ыстан атыны юппадактын. Күндер конуктар ахаллар мен кинини көрсүбетин. Проспект устунан аяннан сергелекке токтубун. Бирде эмит колбоноро билинарын тыллах ыгырын. Ол түгени төнүннерен эрел кыймын сүтербет. Иккиях эти битти энби кылгас кемге кораппын сандар хай уаттарын быстарыгар. Черкиленнен көрөрүм ничерденен уларын нарын тыллагыры туханы толороро. О айы таңара иттегай көрдөбүн өсө сатар бирде көрүүн эркинини тылбыттан матаммын кыян кепсеппедекпин ол керек ыстан атыны юппадактын. Хай уаттарын быстарыгар. Черкиленнен көрөрүм ничерденен уларын нарын тыллагыры туханы толороро. О айы таңара иттегай көрдөбүн өсө сатар бирде көрүүн эркинини тылбыттан матаммын кыян кепсеппедекпин ол керек ыстан атыны юппадактын.
Күміс үтсігі бұяна, көк сирем самал ұйғыту. Сипсиер сугун аргыста, тулалыр бүкеритебін, сүйрәги сүйер алыпта, сағам сирен таптыбын. Сүйрәги сүйер алыпта, сағам сирен таптыбын. Туңалы ярналы алан, торгон солгонон тусары, тимбүгелүгел талалан, көлкөлерием сары. Тимбүгелүгел талалан, көлкөлерием сары. Кастыбын кылга сайына, Үйүзбөрөбүз тойдуу, Үйүзүсүге буяна, Сагам сирин таптыбын. Үйүзүсүге буяна. Ровно кепсе бите биппинсе бу кален бутурат меблин я хочу кастан көрдөрө бите үйәне буна тугара сурян калдар бите дохо бите ол булыргы кие бу сымарата аллара өрүстен көтөгөн бейтин битинен көтөгөн агалар манна галам бракпыт антон окун биттен огломуттар де бу хатар бу кадда улганта соттон манна тугудаганы тохтаба тахтар битте бу кален оготас тенаттага. Оготас, дитя камень. Так, в 1928 году уроженец второй мальджагарского наследия Николай Ипполитович Пудов привез и установил камень дитя. Он был богатым человеком, но у него не было детей, которые продолжили бы его род на земле. На камне латинскими буквами нанесена надпись на якутском языке, которая в переводе на русский гласит: «На память потомкам. Это камень-булыжник является моим сыном», поставил Н.П. Пудов при здравом уме, 62-летнем возрасте, 10 апреля 28 года после моей смерти. Пусть напомнит обо мне моим потомкам. Деп күрбеттер келен олар. Столовайга олар. Бәлерін астарын тағарбытта. Помидорчик, мясо, лосины, индяк. Ачык таты кетті. Қанан келді бет.
Эти сылгылах херке хатска түстүгүт да. Сылгы памятнига күспәтигит. Не кутайгы түстүм. Фотойпаде. Лена. Хатера кимере тибет кудуктида. Бары бар да. Наша команда. Булиен суга. Кимере хоктеңин көрөбүнө. Я, лиден тигәре. Кара чагылкай караккынан Миндеки жолуктук эренер курдук эн көрдөк кына Күн курдук оргуйлук тухабын сылаңыта Маңайгы кар курдук сынныга салгына сөтүлөтө Саңарды тылып өткөн сенин мен сибекки Көтөкчө көпкө оргуйду камсанар кыталыгы Сарсарда же барда уйдырар куаластак күрөгейим Көтөкчө көкпакка кырдалга тилерер өрүмөчи Тапталга берилмит семиктик мичердер вастаргынан Оргуйду курубун аймамыт сөрекпин оскутагын Олустуктаганы эгин таптыйбын долокчугон Жинакты керенен олукпун түстө бит тапталагын Саңарды тылып өткөн сирин кергедер мен себекки Көтөкчө көпкө оргуйду камсанар кыталыгы Де бу таксан эребит. Милан бал бутура красотка. О, хайаларга. Жүгейкен бәйлі менен ашыдда. Валентина утиран бұйда тұттығы. Құлыппабыт основной өтталлара қалан. Де, тұғы жадылар аяннатын ехер болуқтақтар. Өйдейбіт Валентина олуға рекорд берді. Үйе таққан бары тұрды. Беге бұла бүкенеттен ебет арбайдық. Мейлі баяннан ехер. Өйдейбіт соғын күддік. Хо, қатар мана шуғахынан бары болу жен көрі бітті. Природный парк Ленские столбы. Поздравляем с успешным подъемом.